Ni biasa subhai phi barok baju snot tenar ban ped ya ka channel jong rupang ban mentah ning indannya. Bukai itu arjong ke jingruai senam babarok kia ped ban. So nong penme tra jong ke YouTube channel. Kai itu arjong ke jingruai senam. Sungpa pen itu ila debat kinong ped kikertang kumno ka ega senang jong thi. Te hago bagi konge sumpan aingo ya o dei regular ba de lengba jumuhi ula putinti yang na ka basdang ti ka kerting ka jonga ka di one job soklet na syong asa hanong syangan ka ba di khatlai kilometer ai na po penusla ban ngari kun beningkong jong di kom jusinta soklet te ngai kublei hiru ya pi par khot ki nong krishan ki bai krishan lem yangi na du ka basdang adu kumenta but kumjuru ngai kublei ya try jong kana lumbe production ba dealing ba mai kini kijing po sniu ki bangala po sniu na do ki por ki banganang rate banlong kumnorwai kila ulong ha kini di sini plug bapin batai kendet try jong ka yu ka kerteng jong ki bat kumno pia itu la sel ada lupa kanya trelang project ba manswa ba one job soklat keting jenga ada Christopher Konga ada mga i traje pada channel di ada kun jong i ba khajama khosdam ba di kontelin Konga di aso masa po sinong mopran pada blog nusla apa ya dai bat kanika kam bat kanika jingwa bat ini perlu jenga kan ngadu usua menji akan dusu di hari me akan du biang nga layo pan biang nama phone joi adin tu dai la boost status na sai status kan bai wai jingwa status tu mah tak dia te adin tu mah kuno ya le no ani jirwai yang biang tinggal untuk sedang gitu kan kan le ko hadu kunin ta one job phi kan ne ka jingwai senam phi snahi ma phi ki kentin jingwai ne dan la se bayar ba phin penwandor ki kentin jingwai ngan itu ibi dei nadum dangre ngade u kena ubai bahaban ruai te yagi jing ruai kuntu iman dei ulei hu bai ngai ro ni kong ayu dei mau hu bai ngali ngalong talu bari de te nadu ki tu ki por ki bana kena akita ki bakat saw kat sansnem ru ngala melin ban snahi ki jing bai la jong te kani memdaru kani ka sinam ru habatia suwa bantia ingara berkat di man sina namar ngala kubaong ingi sama Christopher ba ngai yoi status te ngaju wai ba status namar ba ngawan nagi ngasem de ko yo ko kam de ngawan nagi ngasem ko ba penhe pensan yang ada kan te brief te kasim stoma ban long ban tumi jawai mentah tumi kam music video ban le ko nektai namar ba kindol gijulu te kumta ngamiola tenaga benda ban pen lan ban enjoy lan ya ban nilai desap mangadon tangai status untuk ngarwai kumtu te haing mani hakijing ya sing beper pangasin ta tu te ya kan sinam begelong tai ngasna ya kijing wai ngam tho ngaklum tho ngasukan gut te ngala bu kijing kenmau te talong te di nota kontak te ini wi ong ngate ini soalnya kalanyo yang ngasuri pecini ngate ngamdoni ngamla daladi tetapi kloi banyarap te ngaru kapala ribol ngadoni sap ini sei ini trilang te kedi kejur ku kejur blei ke ba pelongi iu ba ini ya trilang ban ngala semu ye ngada semu i sikati ye ba de limba mei i ba ngala ban tanpa bukti yang ngasap ke ngadon lemba kini social media dan kejur ku Walatang sisenya ji kataro habdeng langti kadurkman balong mapi kan mau benyaman kasngi senam MP kajadu koyo jingan api matai te kalau gune kini ki kintin kilong ngambatai bet ba ngamnon nga mana kapot mata jiwai kam judan le ka bangayo jimur nono kibun ki bala ju ong ki rase ki yo i ya ka kena mo yo
dan kiba om ta yo se pio mensim naka kena samla ni kiba yo irenti ni kum ta ni ndai ngom namar ba nga jumlin ba shushna bikat ka mi naka jumur berkan donoli ngasana yang zurai daga jumur ka tin sinam habe tin war ga jongi bi om shisha de kem sinam pm ga jadu kem shisha pidon ga jadu de kidu kitil pada jaramot na banong no kalong ba itenan ba iskun ya ka pastem itu be ka kena sama ka ba brio ka pastem pun yang jaramot kata di gar kom jungi kiwar te kidu kitil ki ba kham no kum jis o ni haka kikna cinrang citi syawal haka bon gong itenan pengiong pe jis o ba na ken ka bon pengiong gom ta haka tinwan kum itenan pa ita kena te kalong gom ta dengan permanduri ya kata jinwai haka ta garukom te kibabun bahi kibala ya ong bali bini haka kiting sora kiting liu jamba ngasim yang negalan kabu kibarong ba ngin ngalasna ya jinwai haka kiting majong haka kiting war penuslasti kudu keren kalau ba ngaburom dia ka niburom dan nga kwa hirupan kajinwai ka baningkong ka man property kan naga kiting ka bangami na larpe kata kalau maying bang masa te kalau haka ta borkom te kini ki kajingmur kajinwai kata kalau sinam ku sisa pidon ka jadu nga kwa yo pi man kata yo te nga kende si kende man kapor bang yo siano shu kenyala ngan shem kumapi katuka kintin pada kita kebawang ba baro kilas dang banyong kabada Kapoy. Kabar kapoy kabah himbro de kapoy stai de posno tengi dia ka ndei bangong ba kamar kamata ka stai wadia ka kena samna ko ba brim ngom ba stai kabon naduriam adu garnyeng karnyon karkumle dan sinong belum atraktif gitu tengi ngom ba stai ke baro sedang UN yao jadi cuma kecuali kalau pikna sinong kemungkinan sedang banyong kena sama badikan kena ke pabrik bosnya kalau itu ka cross break shibur kila shibin kenti la de persen itu dagi kibas untuk malan ba kim daya pertan sor shibur kila shibur penting ala de persen kanu ke jisnu i bat kanu ke jisnu tenan tang banyo banyaila abaki abasyo lekbri ni siti bangi lek syaklau ini belai kiman syaklau tinggi ong ya kaklawi ba a bagi tim ni tum beb yang kabri kadang yang abaki abasyo buat sebab beri da kamu lek yang kajmu tu cuma kalau buat abaki abasyo buat sebab lekbri yang kemal tanya pi senduk jingit badan apa dulu jangan lima piu buat sebi kalau hak kata gaduh ke semua Kabumut kena ke jingrai senam kadai ka jingrai ka beneng kong tab penmik perthai ka penjanai kan kiwi pe opsibu tengah status ki yudai te kani ka benong ka jingrai ka ba ngada sina janai kalau ka bahin dale bha kadi ka ba ningkong tam haga hanga haga jingya ti ka jonga ku ba ku nurwai la no kadi ka sim ka ningkong ting nakaling jonga ngimpoy berkat ide pakan no gumne namar ba kajingya denti kajongi kalong baik nakaling Christopher lu impade balang ba long simpan hakini kom le music video tengar ngam long pan tapi pam tadi ke suna marwai te pan pelan ni ke script no ban shoot ne rungim don ne tu on spot bela manobe hantu hija ka ba shoot te kajingya trailan idon katim idon kiperlok be yarap ting ai jimut itu ngismuya pediam de banong kajing ya penkret kena kumba penkret la no kiwi de kiwi pat ki ba yalek lang ini ja music video dalam le kajing ini nimdon ya kata kalau banong bani penkret no nimdon ya kata ka banong bani penkret lupa ngaro ka sifun yu ba amos beriu try jongka pom studio creation channel udah nawari sewasti udah mau udah nagi balas dan ya gerkom
hagapan pumi ini kerja musik video. Ini dengan show. Lah sini mau sedang no. Populi dalam musim sore, menong bani Thailand, toh biang baik. Kalau dah menong mai bergerak, jadi yang ngai ngoi play, dengan tim di Broadway, ngai ngoi play, pak, if sedang di balik, pak sibuk kamu berkerau, kejing itu pak, kejing setenar pak, kapelong ini pak dan ini, apa tangkat kendai sini lah ya, rilis yang ada musik video, ni lah ya orang video, pak, dia kejing kerku ke berkerau, ya ke production ni Broadway. Ni production haswa ba, pernah jika tu kejing buat senam. Kas subscriber jam pi kidang duna bagi video rumah try kim pada dan nok batai kajinya jadi jam pi kuno ba fit poi jengmut ban sinai kana YouTube channel jam pi ban penmi ya ki video ban khot kenya ki kaitor se kumi ban jom ban ya sinai video Kalau kata kalau ngadu bahan kedua ban job kan ngadu bahan kedua te usaha asna sana kalau ada usaha tambah channel kampat daya dah shoot kai tu video tang dia mangar na sa shoot video ani video fa tambah kadang dia first time kan musik video macam tang ni ngai sa shoot tang ki wedding itu musik video tempat shoot tak shoot dan fast jang kali kan mentah di berubah kan dulu ini kan nama ban sina video dan kam Norway ti Norway te jenja dengan Norway hadin bagan dulu ini te Norway lah yo Norway tengok bersama apa yang shoot hadin ba release kan ni pak ke senam-senam kan ke video ini dia apa kat lu ba kan kiu ba dengan ni kan di ba ya kesan syahrin ka sedang sini berfiol pidlah dai videografer pilih penting kerpang saya haki lain pula videografer nak ada kasap kepada ni apa sesuatu nanti dikerjakan apa dia ni ngalale dia tangka basics kan ngalale yuk center yang teknikal tentang basic naik nakalem jom pindangnya dan kijing ruai se pindangnya dan kijing ruai pindang kindeh kakitin sorane kindeh kakitin war sitir Naka dia mengajukan nyesro menambah ke next video kejungi ni lah ready ban shoot kan semua yang ada buat kandi hakatin sorah di nagaling kejunga pada nganom sange ban min yak lelang ke nom kakitin warung min walang kakitin sorah min walang itu perlu ya kakitin lajong ini buat kata ke de ke ba na musim lu ya ba khoji ki ba ya don lang ya kelak jong kasap kalau ba compare ada kadi kasul tin kajetin belum nuru long ya musim lang nya kuwi long pa ada ni wai ada tin so tin shnong na ni tin war ni long kumne long ya musim lang ya kuwi lu kibron ya kasap ban ya kiti lang naman la tiblong ha pori jongi kaspa ba ko bagi don kadi ka kijetin ba pera mo Norway ki berpun pak kono masyawar jungi ki bun te nagaling jongi hamba nagaling jongi ro ngin klelang ini Norway pat ni embassy ya baro ki badon ki kasap ada ki doni ada di semua dia lang kunjung ini ke sana ya one job iya kan ka video ki kamu piara pang dekat tim Christopher lo piara pang dari mana piara pang pion ya banla ya ka video ki editing ya ka video balik video ngelakot yarap iba emas ibu di perlu jangan yarap i ban shoot yarap bang na kita editing ini aba sama one job ya kan ka video pi shoot ang hapus la piring perusahaan si kiwai pat ki benta jang kayu abai dia bakana ni ka music video ke jongi te ni klem shoot syakiwai doi benta mal kumba kitip na banong ba ngimwan na ka production house ka ba banong ka ba biang bisa la banong financially te ngiwan na ka production ka ba gidang susdam te ngani tu ipi wat ki betrilang baniro apo ati kaditang ka bormet ka bor mesin ka bagi ini umdadi ngim na masih biang iki hakan urut betalo nong kata ka ba sin bang na mesin biang ka tobit financially te apa ini pergi jaga pada ngisut abon no tenang
nang ta popong tu nang ta bat itu ki sinong ki berjam te ki jaka ki debe na sit bakon syaru Kebemut bagi relang pun jam isama melang ki aktor, ki aktris, editor. Kedibet dah kajing skuter dah kepisah. Dah kepisah. Kerja kedua iki kalau bumnehi kinong ak lu nomor ba nakaliang jong dalam pay production nilai pendek ba nganwan imangai kinong ak kinong sebentar. Te nakaliang jongar nilai so nilai keren nilai situ ba nilai kan jing sedang dekat kabhai nong ba ngin yawat yo don ki perlu projek ki berapa ni ramai. Te kalau ke basu terkenal si kedai wala kidang kena pi kidang yari agak karta mungkin dari lembaga nega music video masuk komen si kedai menomba ngiri ya ki sub ya ki jing tibit ki jongki wala kedai sin kedai kong. Te ini nakaliang production ni kedai production ni nomba ni ai kubei ki namar ngikot ki ro ki claim ki wandal de da kamon suma ban ai misi ni ban ni trilang ban ni nakaliang ujung ini dan di iban ong isu ai tangga jikin pokruang iki ba barut kinya ki ha baru dia tu ha kapulai putih dah ki lu kita lada dai ba ya ka saya ya ka bayi edit ya ka aktris belum melakukan ke music video kila ban antar ka jinglot atau rumah kamu aja pin kili ya kata ka jingli ngimpat nga nakaliang jonga ngampat dan waktu perlu ban orang ban YLT ni kau. Kalau kau bangi long fresh, tinggal ini tengam tip kan lu fajar ni sih. Namar ba unong ring unong shoot video musik video bangi gitu nak kau ni ba bamos. Aku tu apa? Ba ada nanta ba di ba sama Christopher. Iban ni ia kedua ni kau ia tadi dah masuk kan dia poi jenggot ban ia keren cakap tip kan lu ni sih tip kan lu tu kan. Tak mga suyo snowy mo mga sito banang ban dakin tapi iba ko YouTube kamde banang ba kabangiyo no tay dai pulut ki pulut lai po kiyo no mai po ni na bantew kasulong ba ni kede ki justo na no ali ba social media pero ang itri ba pa de kadi kalat kamay ali ni kali ko jongi de ba kumalang ay kimne gimde iba tip kabiang de ngintip do ya katakan ini penong aware penong ba tim kan lu pengajar kan poin katakan jinglo kiba jula te kitip ka ai ka khobor ka bapikwa bana si kisamla baski basno tana tape ke jing ruai senam makalian bang ruai bana kalian jom ki production to na kalian jom ruai ka message ka ba terbang kalian jom ka di ka tim ki bokulen kaba ngan pa saki kinong gesyan barokhet na barok kibala ya ay minsim da sisya ya ngan gejwai ubeng ku do iki ya kay ngesem gejobi simet in biang punya kiro yang barok punya syak klan ya kiro ka kamay gaji but ay minsim sisu da bagesyan ini sibut pa gejwai kibang insa mi para ga bayde bade naki samla ya ki samla kiba don ya ka sab adwai bantem bakum tatete Kau hak ni message kalau ba inam du kucing kemen nomor ba ngaru yalde ka jerong ba kan dia wala kata ngasini aku sing punya bestar sing blay baru blay tilenti leng ba try ka dalam pay production but ngapa ni message kalau ba kajing tray shitom ka jing Asia kajing IT jumpi yalde ban pendon kampung kata lah belum lagi pendon kampung ya kasam ba boleh baik lah kan lu benda la da de kamera de kam shoot video da lu kam ta baka ke bagi rekam ku ba ha message ba mas kalau macam kesyan na yin de na semua ba nagalim jongar na yin ki ay kesyan ka ba pura ba ngasem banong ba kajing kesyan jom pilang baro hi ki subscribers ba ki baju i ban snap ye ki ruai kejongi kamta me senam ngasim ni ba gadi kesyan nala kajopi ya sedang dari bang sedang gong dari hawa dekat way lem kani bang ring video ketika jing ai mensim di prolog kibane yang ipar mensim yang bang le ini kam dari klub gajing penia start kejong play ipar ila abit mensim yang bang
Tray kam bang sedang banle ki editing ila pentit ki kamera ila pentit ki tiap ki bang adon kam lawi pa pentit ka drone ila tiap ka drone Pi ong hak hilat kana kam le kasih penekong la ju pernah video ki ka keteng channel jong ki phila lang bat kana la rompai na phidang nak jong ka yu ka kateng channel jong ade ka dei pomstia creation kana rampai ka dei tang ka channel ka jong i Christopher ka bak ye kolab lang mentai ya kolab ka bang ya kolab lang temen nomor ong bak hidon jemut phila dan kita ban na pentak video Kadang kajimut pat la seban kam kentia susu la seban ring ya ki film ya ki yu hakan kam prinsip kana kam imja tu ke oh ya kata dia lah dan di kamu sih bangan la ban shoot ya film no kadang ka tahu ya bangan la shoot film tambah ya mentah dia kadang simpori hilit pendebet kerpang na kadai kajing sultan mulai penong pulet pinwat buat ini Ngaklem lek puli ngaklem ngasul persang ban pene po YouTube kala Arab sibun yang abangan kumno bangan editing first ngaklem tip ra kumno kai kala ka software ban editing hadin bangala ya kendu ya babu kraw di ibadai na rusla di laya entertainment ila ai katu kan iki jimut kumno ban install ya ka software kumno kadai katai kebangai keduk rala de nakalian jongaro ngalong kanin warba kejing amisim kimai pa bahia masam de ngakarparo epi kibapen yang ni kimai kipa bapini amisim lang ila kijog dikun bakin la banyeng la kijog dikijan hakin nu bisap kebakidan bapin amisim bapin kintir yaki kajong humari tang bayon ya yang lang abatia basyong wacha badabri kan mau nyatang napi senduk jingen hadonun manga di mapi baban syabi betang dan menyesuaikan bagi sebagi yu ikai tensiap bagi kurang elong kepin nyatu kendian siapang kajinya kenduk jong ban i one job ban katim jong ban mi kena kajing rai senam kapan ingkong tengah snow banai mu yang boleh baik kena najrom bala pri kalat kan ti ha pangan pai na kan ka klep mak no ada mutasi jika keteng jonga ada beban ulang siang na song sa poktung ka snow ka jai tang kat sau kilometer na ko ke slat tengah ada ikun jang ibak speeding thaba pa dia ko siang jika dia kendu jonga pa di job kalau ilaya itu ma ya sa matan snow di kanga banga poi apa dia kan musik video kalau ba Israel status tu tinggi alikai kita kasih siapa mau nong alikai kita kasih di dan di depan ngai bahaya ni tidak paling siang di om jadi ni shoot kai mau di Israel status malam malam tengah tu tinggi lah shoot nah shoot tinggi bu status anak kaya penban dah kaya ki pak kili lalu release kita mau pakai syak yang boleh kita tangkap status tiga penketik kenyakan sip dengan abang dia abang sip bertasya kan tinggi layak keren bagi job ya kata dan layak keren di job yang tuan sa ruang hamam sa penbiang pembet dengan saya pendek kata kalau kadai di dia tak riu bin kalau kamu ya tunduk bagi job lah dia abang ak kita musik video tesapi puran aktras penitu yang le kajing sedang jompi izinnya kenduk jompi ban katimi berkawai ban yu ya kena kajing ruang senam Maka peningkong tengah anu yang day pada mereka pernah nak kerja tiga jona akan dengan musik dulu. Mat kekerteng kerja kalau sampai laksya masya masa aku siapa kan kebetulan tang rak kilometer plus lah. Mat day pun baar joy kau dah Indonesia. Tapi ya kendu kumno bat jong wanjong bat jong memang gumlang bat jong ba amak jong amos kita ki tim jong yu. Ne pilan ko masih dia ki bahasa ban akil kena kibala itu rupai padan re kerja kenduk jangan ban yo ak kini kan musik video kalau tang kerja phone kerja call kerja ni dari depan om banyak kenduk untuk dia kendala nah kalau tu pilan dan kena musik video berjalan nang dai kasih mo penekong ya ka jumpai senam ada jangan kain ketika first time ya sing peningkong buat Aji saya
na somlera na ban ak ju ak ki reel si re kan ni music video namar ngayon di kersan ba ya gitu guys TikTok video perlok ak bet pidan yang kada kasap mo kepen ketik saya ke mesin jangan kan bangan ak bangan sim mentah kita kok bangan nok aktor mo di ta kada punya sa ak laga ak de kalau kam ni ke ben syak ketika mesin maningkong buat kada di kemen ke krau ya tapi dang jengmon seban beteng masa sini lah iyo hakikam ak film berkiwe-kiwe kadon iyo oh lah dan ni kada jengmon ban beteng bet yang ketika kam kanong sange king kada dan ni bakot saya ta Nomor ni sedang ki audition ke bagi kode ki bakwa aktor aktris yang jo pipi dan jo semua lah seban let iyo baik lah ngaden kalah pada yo pun nang salik baik dan kalian jo pipi aktris ngaruh kadang dia kesin meningkong hi mangan yo ak ke music video but ngara kemen hadu kata-kata hi mangan yo ak ke music video but lada don kenu ke ba ki khot nga mandepet di Instagram di Facebook ngatrai pidan nakau lag pin batai kindet ki ban ID ki you jo pi kana balas no dadon ki bakwa ban follow ban la seban khot ya pi bakin sub ban ya kendo bak film baki social media kalau ke apa Instagram ke ngai kerteng bet beban len siang hi ke apa Facebook ke ai full bet beban lumlang len siang nga tentang Instagram ngai Sapi Raksya ningkong anak kalian jangan pat naka production hi berkoi ngai kuplay ningkong ya ka team jangi ki member jang team hi berkoi lalu ki make up artist ni balayarap ban ne manharap penbet nakalian jangan pat nakalian jang ka production hi berkoi ngai kuplay kerpang ya ki ki nomor san baro na kersan ya ka team jangi bat ya ka channel jangi te kuplay sibun ya kersan ngi inang permisu sakawe ka music video jing kersan pi kalau kajing ai mixi begini boleh sibun nam ta kajing kersan pi ya kajing ruai senam kabangila pumi YouTube channel jangi kanal pay production naga bentar jong pi baro kinu kersan i Senam MP ka jadu Kuayo jingan api mantayu Ladalong kamon no banajrong Kasingkrong mga kwa bapinlong Benggilang sibin kilanti Ladang ngayon persyang Kajong usok, kajong humari Tang bayon yayan lang Habat tiaba syong wacha barabri Kan mau binatang napi Senduk dingin hadanan mga Lima pi baban syabi Narinannarinanna 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 Shano shun lang aku mapia protein na dikla hadik jadi tikumbala shun kiblay tang lami pinadong baros dang unya ang ida dom ida kebitar ngatang shuem no yelang na lor mapi nu kwashong jalan tin na marhaji mujing perkan nga em jakarta napi na diru kumyai ukim batu bejis biak au ida hun kam sem ngatang shur keli pitiak hey jaramot halak custom shuji kom bekit bariam Nangala pipeniap seheng Kasur piro kabajam Kibale pijis o majis o Biang lut pi hakil yang baro Nakibaben hang neh pertai Jeker pangana pi marwai Senam empi kajadu Kwayo jingana pi matayu Lodalong kamonu banajrong Kasingkrong mga kwa bapinlong Sibin kilan pila Dem nga en persyan Kajong uso, kajong humari Tang bayon yayan lang Habat tiaba syong Cebadabri Kan mau bingatang napi Senduk jing en Hadonen mga Dem api baban syabi